ulin yuk. Ulin ke mana, Bud? Kamar jamu. Muara jamu di mana? Sebelah ngadenge. Di Neglasari, Desa Cibesi. Ayo tuh. Ayo, Ajak we bujang-bujang yuk. ayo. Tutupan atuh. Assalamualaikum bujang-bujang. Waalaikumsalam. Perkenalan yuk. Ya terkadang Pak. Ini tumben Pak ka dieu naon? Iya ya, kumaha lamun ayeuna ulin ka Muara Jambu daripada cicing. Muara jamu teh di mana, Pak? Eta di Neglasari, Desa Cibesi, Kecamatan Selatan. Muara jamu teh wisata apa naon? Wisata alam, bisa oke camping. Ah, lu bener, Pak. Mun arek ayeuna ku bapana kita teh hiji-hiji barudakna. Hayu wae. Cuma barudak rek. Ayo. Ayo. Aja. Ayo. Pajari. Itu. Dul, itu baru dak mau ke Muara Jamu, Dul. Ayo tuh orang menjaganya si Abon. Nah, itu. Ayo. Bos, ayo baru dak nek nulin ka Muara Jamu. Muara Jamu Neglasari lain. Muara Jamu Neglasari anu ane teman ceklan bos lain. Sama wilayah aing. Mending urang pajegan, Bos, pasti mau duit loba. Ayo. Oh iya, Muara jamu teh. Iya, Cep, yang masih alam kene. Wah, Itu orang dia kali dia, Itu minum dieu ka dieu nih. panas, wah ngeunahnya jigana lamun nginep mah. ngeunah di dalam. Dak, itu aya sawah dak. Jigana ngeunah keur ngalah tutut loba. Engke urang ngalah tutut jang bawaan ka imah. Di gue rek arulin make hanjam 3 kumpul di dia. Kalau tadi gitu mah, ayo nama aja yuk. Hai lu, kemana? Ayo ka ditu. Kalau ya, mana kantong? Tadi ya. Ayo nang. Di situ euy aya kolam. Urang goyang mah yuk. Nah, ayo tuh ah. Kita mari kan mandi ya. Pantesan we bau naon teh maneh can mandi itu urang mandi heula. Barudak ieu. Tapi kalau ngalah tutut nah ayo. Tuh cokot wadahna kemana? Bae jeung disalin, wing jalan disalin ah. Disalin kan. Kayak cokot wing jeung. Siap. Bos, tuh si Acep di si Onai. Tuh ayo orang Pak. Hei, kemana? Hei, tadi mana-mana pasti we aya maneh. Apa mana? Iya wilayah aing, kabeh ku aing mah tuluk. Mayar salamat, ke Mayar mau selamat. Sok, pilih mana maneh? Maneh. Pokoknya bayar daripada orang teh bisa balik. Ini aja bayar teh. Ayo tuh orang goyang teh mul. Bahaya aing geus serpel kieu. Oh, tuh orang sering heula. Yuk. Ayo tuh anjing. Alah, genahan kieu mul euy tiis. Barudak tak apaleun.
maksudna sok pik mana heula turun sok. Wah, cuy. Bos, saya malah tidur, bos. Nong balik nonggal. Itu. Ayo. Orang disalin lah. Anjing lagi. Lu, aji, ini. Aku dah. Ini orang balik nonggal. Mana tenana dia orang badang. Hep giding utang bae lah mana. Naon ya. Kekileungan aing dihareup kita gawe. Ah waduh. Anjing saya tak. Nan siapa Ustaz Puri? Ah, bos, siya mah teu beunang mana dong video, ay mana dong. Pik tolongan aing kena pik. Nay. Non. Aya si Ucok tuh nu tadi malah. Oh nya, kan tadi malah kurang. Kumaha orang jalan. Ayo wae. Ayo. Kita yawi pan. Oh, Ayo dah. ayo. Mari bang ya. Ayo kajian. Cok adik cok. Ayo naon? Sok pangangkat ke dia ke di buruhan kurang. Sok. Ada, Dek. Cok, Cok. Kan itu dan yang itu, Dek. Yang itu wae. Ini tuh wae. Oh, ayo. Ke dia. Oh, ayo. Ye. Ye, aja lu. Salah euy balik kumaha. Lala Tokyo mending urang ka walungan heula tuh aya walungan urang bersih yuk. Ayo. Indahnya suara jambu ini. Oh. Saya lu kena goyang dong, jalan yuk. Ayo, Pak, ngejek ah. Atau di teh, abangna. Pas, Pak, boleh teuing, Pak. Langsung we ayo. Tuh langsung we we. Ayo. Iya, tas ngemis soalnya ya. Ayo tuh. Dok, pada canda barang-barangnya. Pada tanu eta, jalan. Kanu kayak jalan. Atas kenal sahada. Semua di parkiran, Pak. Gimana, Pak? Kita keluar sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cimkuring Manai pada wawancara dengan Bapak Pak Topan. Itu muara jambu banyak. Jadi ada rencangan anu pada kadia mangga. Pak, aya tiket masuknya para orang di desa barang. Tiket kolam sarang tiket masuk kada 15.000. Jadi total 30.000, Pak. Namun bade camp sabaraha sabetingna sabaraha? Tempe, paket teh. Oh, ngepaket. Tenda. Oh, tenda untuk 4 orang 400 520 520 plus makan dua kali. terus makan 2 kali. Fisik. Terus paket lainnya? Pakai semua ini pakai paket. Oh, paket camping usul gitu. Warga nang kira tenda nang itu tendanya kalau tenda Terus tiasa teu lamun bade nyieun nasi lewat saportina sabaraha? kita seporsinya mau pakai 120 ayam
120 paket komplit pakai asin, namun pakai ayam 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yuk ka dolor-dolor besti badeng ulin atau nginep di Muara Jambu. Sok mangga dalatang ka dieu Di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater Subang. Kabupaten Subang. Tong hilap ka dieu. Beli liar aya dina Google Map, cek Google Map. Atur Itu wisata apa naon? wisata alam, sogi camping. Ah, bener Pak. Ngapain Mas? Aing Lagi kalatun tidak mangkucu. Aduh. Ayo, ayo kadinya. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, alright. It's so cold outside. I'm alone.